Oboroso bw'umugusi umurana n'abari b'Chinguru erikwe manyabona wataka kuri kitanenye cyense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Omwarigereria Wensoko TV nuko no mugoroba onde umyakigima nandi tukumirana asobotuko bwiga bwa gatano na rimo mutienyi ogatano na gatatu mwaka gwe chilefu ibere merongebere gatano na rimo nukugena kwane buna kwagendere bya aserit korigima asekereke mohkeri kware gokora asulyulinga semirimo asubunchereri ase esabari gose kende gyonsi keria kwa ibwatrania aserit keriga na boigo nukugena kwane buna nogendere tekubwatya merubiri yonsi yensoko kurwa chinsa 12 cheke mambi wekerboni gana inde yaragire ensa eyamo yabono botuko ya Afrika ya muchenga kiyoko yanyorama ya asenjira yobwekeranu bunaberega kwariganirwa amona basaki baito boigo nabarikiye kwene kyebuna naye kwemanyore aliagendrete ase obotuko bwabono tosange asobwamo wetera asenjira yomutanda bwekerero asensemo ya YouTube Ensoko TV boige namba ya mawasiliano kunya gwetere ensabo igochaka gutuma ujumbe yago enyenge kitogendrete gusanga ase obwamo eriane Ishmael Mogere na boigo asensemo yende yakabire oyo gonkonya ase okurwa ekiorokerelio osebi manyerego cyase baria batari kuigwa Eliaye Salome Kerubo. Asomo chakarobo tukubabono University ya Kisii nigori tukulia lero yariganie gikaro kyomono wege Swahili erigo konya asoko tumeka gokorobo tuki igoro yo gwekerania amauncherelio yekerero abagwatani aokura sorongo rwa Afrika ya mocha ase kyombekia cha kama bakoragwa no mokonyi wo mo chancellor we University ya Kisii Professor Nathan Ogechi nigo bairero bya wege Swahili aso gwekerania mangana yengincho amange engana yaigwe chinguru nabakwaniri bonsi gati yabo umonogeri omonene bwesikori tukulia lero Professor Chacha Nyegoti Chacha abo ankyo nigo homo waziri wetisemi meyense Julius Migosi Ogamba akagere kora omurubiri oyo ime ye University eyo buno mosake topeto elmachiri agotumanya asobwime Nasi University ya Kisii abasegi karo kya manyikuru wa State University aho imeyense bomerana erigo sanga igoro yobu yabo gutumeko mono wege Swahili erigo karobotuki igoro ya monchero yekerero oyora no mukonyi mu chancellor wa University ya Professor Nathan Ogechi oyo kwanere igoro yo muroberi yo ni kongamano ambalo linazungumzia mchango wa Kiswahili katika maendeleo katika enzi ya kidijiti au kidijitali na kongamano hili litafunguliwa rasmi kesho na waziri wa elimu, lakini leo tumebahatika kuwa na waziri wa elimu kutoka gatuzi la Mombasa, na makala elekezi
mbili kuu, moja imetolewa leo na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha. Kwa hiyo ni kongamano ambalo kwa mara ya kwanza linafanyika katika chuo hiki, na kwa namna moja ama nyingine inatusaidia katika kuhakikisha kwamba chuo hiki kinaendelea kutoa mchango sio tu kwa taaluma bali vile vile katika maendeleo ya kijamii. Asinsimo yoyo mwa watani abo bomono wege Swahili ojubo igoro mwaziri bwechisemime kaunti ya Mombasa Dr. Mbwarari Kame nigonera ganirege Swahili kosiko mnemeno ende onsi yuera enchira yekerero. Kila mmoja anafahamu kwamba lugha ya Kiswahili imepiga hatua kubwa sana. Kwa nini kama waziri mimi niko hapa? Ni lugha ambayo kwamba sisi kama Wakenya na Afrika mzima kwa jumla inatakiwa sisi wenyewe kuienzi lugha kama hizi. Tafiti ambazo kwamba zimefanywa, lugha kama hili imeweza kuingia katika mifumo yetu ya kidijitali au mifumo ya kidiji. Sisi kama Wakenya na kutoka Afrika Mashariki, hii ni lugha yetu, inatakiwa iadhimishwe. Tukiiadhimisha sisi wenyewe, na hakika bara Afrika nzima na ulimwengu mzima watakuwa ni wenye kuiadhimisha lugha kama hii. Tuwapongeza. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha uyorengo mugani bweskurichikorerero nigonera ganirige Swahili kogendererirwa imeyorongorwa Afrika ya mocha uno monumu ya. Nimefurahi sana na nina hakika kwamba taaluma hii ya Kiswahili lugha fasihi na isimu ni taaluma ambayo inaendelezwa ilivyo katika hiki chuo cha Kisii, na tunashiriki wote kushuhudia mafanikio ya matokeo ya wale ambao mnaishi na kusoma katika hiki chuo. Tuendeleze lugha yetu ya Kiswahili, taaluma yetu ya Kiswahili, na hatimaye tuweze kujivunia kwamba lugha hii ndio lugha tunu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuringana n'umunyakirogo bw'ekyombekyo g'Igiswahili Afrika ya mocha gya Chakama Dr. Juliet Akinyi nigonera irokoboko ekigori gya Gen Z utumike mitandao kugenderia Kiswahili. Kwa sasa tunaelewa kwamba tuna kizazi cha Gen Z ambacho kila mara kiko katika kina nafasi nzuri ya kutumia teknolojia kutushinda sisi ambao ni wakongwe. Kwa hivyo ni kwa njia gani sisi kama wataalamu wa Kiswahili tunaweza kuwasilisha yote haya ambayo wanayasoma pale waweze wakayapokea kwa lugha ya Kiswahili. Hilo ndilo jukumu letu kama wataalamu wa lugha ya Kiswahili. Asibono Dr. Karina Simwe kurwa kiombeki gya Chakama mbo igonera boria rogongoro Afrika ya mocha kukebwatire Kiswahili igoro na kugetumika kuigenderia. Kama Jumuiya ya Afrika Mashariki tunatakiwa kuwa mstari wa mbele katika kukuza na kuendeleza Kiswahili ambayo sasa hivi inatambuliwa kimataifa kama lugha ya maendeleo na lugha ya diplomasia, lugha ya ubunifu, na kwa hivyo kuna haja ya kukuza na kuendeleza utafiti kupitia asasi na vyama na vyuo vikuu kama ilivyo hapa katika kongamano hili la Kisii. Abwange ni mwaziri bw'ekisemimensi ya Kenya Julius Migosi Ugamba araraige ikarikyo. Kuripotiria Ensoko TV kuraige University ya Kisii Chepethuel Machin. Mbiyamano homoseke Chepethuel Machiri ase okwarigania oroboti rwasense muyende magiga yomone chebi na omonene imeyense musubati Martha Koome koigore kigambiro ki municipality yomuchobo Songo ritukore Jumaine wikeye nigo egati yabayegereri bwene bwamwanya bantu bamwakerembia ase gukegora erigo konya bari bakunererigwa ebina bune byamaremo imeyorogongo rwagusi korengana na Bishop Nemuel Mumanyi oyo orumwegereri wabwene bwamwanya bantu gose paralego nigo chinga kichiboigo abolire bari bonsi barachikugayana ebinebyo kubikora nobwene nobwasiuko. Chief Justice najeta igachete esauria abantu twachandikire ebina byagendere ngora ebina byaicwire court asangincha abantu bali nuwo uronge bwabo no maene bwabo ikagera Chief Justice agacha agateba iga igontagete abagusimo ego uronge bwino no maene bwino naenda agateba iga uronge no maene bwino ngo bae court ikorukwa GAR Justice Alternative Solution kera gusise ita abantu bagasoyeme kondo forcefully abantu basoye mugondo baba jiti teina
abantu baso emegondo ba intermendel baka banyo title deed joba kora ba miga babura ka ba miga jintakana baba ure mogondo ekero montata etekote bone yen criminal kwanyora batebina yaya sivo nakibo twanyorire koti egoja gukora both criminal and civil at the same time igona gusaba bakuziba mito igongo batemuno murwaniriyo boronge no bumaene bwa igoro no bwensa bone koti ya kirengiya bali baetwe ekoti ibagambe naende mo meru nobo chancha nobo kora mokole mere mubuya elinda abantu bali bakunererwa maremo umuntu agosoba mugondo bwo umuntu ne chinguru o intermendel oro title deed omuntu obeti teina utanga omuntu gokore egase mugondo obo beneficiary cyacandika ata associates bacandika bono no tuli nje nonde mune paraligo mu human rights nonde bona etoje kubwatana ne koti yeye tokonya abantu bami Chief Justice Nzenze Munongwana Nzenze Asense moyende magiga y'omubunge bwensemo ya kitutu chache South Anthony Kibagendi kubwatuke nkwana abo igoro na yabwatikene no bochori obonene bw'umwaka ugocha bunensemo ikwamerelia eserikali omo chief officer ase county ya Nairobi Geoffrey Musiria Kibagendi na kurwa okuboria gochiase enyumba y'omugusi koba ribo erimo kukwana kurase omuchi Nairobi Musiria nigo boigarere buna enyumba y'omugusi nigo ebwate omubaro omonene wa mamincha naria aberega korarigwa buno omubaro w'omugusi nigore omoke asatebire ngakiye ikire gochamo ase sabari ganirie echake amuna barayibonsi eriko base omochoko nane ntete go advise my brother Kibagendi igoro na mege tie statement mna ebisa kwebike agatobalera ni memno mogusine gasa kwegeke ege ndonte tabantu baito bamayene kega omogusi tarige sakugeke omogusini ndutore namba ibera sense ya Kenya ni nabantu baito bari scattered yaikira asa tubwene to kwanza ukwana bona in terms of our numbers ndobwate enough numbers to ikaranza to negotiate with any leader. So, Mheshimiwa Kibagendi, you should go out and withdraw that statement and apologize to the Gusii community. Ekerogo te nantubu ati numbers, ige minute togo cha kubaru na abakuria, tobaru na abanubi, tobaru mnebisa kwebie bike, biribitarigo ikaranse mesa ya negotiation table biko bangwa. Waona igasto ikere ntubu ate numbers chigo ikaransa chi negotiate with any other person, any other leader for a share asense ya Kenya. Wono iga we don't beg ndobwe ntikwanza kweberera na kwanza kusaberera wono iga tuikera tubwate chinguru tubwene gwetenenera omogusi bono iga tubwate numbers. So I wanted this message to go out that wono iga nebisa kubia ndete kwebanga aba ikoyo mbabwate kiongozi kiabo baendete kwebanga menga yabo aba gusimba bwate kiongozi kiabo baendete kwebanga menga yabo aba ruya mbabwate kiabo baendete kwebanga mega yabo nani ngo batebe atwaro musimamo mo kwenda kwa gachomo muronde mwati goyo minere gaendete kogu mweso kiasari mwakwana statement yoko muita mwama koira na somo omo muroyo igo ndo moruya ngomo konya komotene ere ni inunere oyo ino mote inuno yo ino njetini mwana siasa bata ngo kwana mnamo na gaiko Nairobi gaiga na teba iga onye motete kwa gacha kwanza kara gacha oyo mino ko runyomba tali na mwaro kana mugaso emore no yo mino mambi more no rionde mwabere bono tangatanga eriru utatebete aruge tutangatanga bona byongozi bya gusi mwazo ko batangatanga twaro musimamo yomo agacho yo mine nyomba ya ino kurugusi 20p tochamo ndobwato mugaba na Simbarati ndobwato mugambi Matiang'i natene no president ndobwato mugaba no Nyamira ndobwate ji senators ndobwate majority leader yoro soro ndobwate all the leaders bacho rekorugusi karaira nanga mobege ntekemo mobe defined mnege sakukyo mogusi abo kabira teyo Nigo mosae bwerumbe ya agenda ya 2025 na kabere Duke Ombagi oyora lire gotene no governor amochiro mu governor bwe county ya Nyamira Musinyaribo asekeria akomomochia gotatenena na Daktari Fred Matiang'i kaukwana asomo yegabwa matanga yokobaenia abantu bane abo basiria obugimase nyumba yo gwachino ase skuru yenchiche nigekere Kiombagi atebiru na barayi bagusi babe magega ya Daktari Fred Matiang'i
Umugabano yoga igansobo ene ngaki yakabere ago tororota maguro matanga intage temo de viga naribo you will run a lot of incompetence. Ekero mondo kwe county ya Boja ata maitro ne asia okora omanya kona chaba ndo baitenjere kamne. It's so sad. Igo tinta ye dio kora siasa nyinge ga. Esenge njomo ma etengu tore etimweria Fred Okengo Matiang'i. Kora ngoiga. Bigangwane egente kemogerie kwenda media. I want to tell one Rigiji, you must respect Fred Okengo Matiang'i. Fred Okengo Matiang'i will run for president. If also you want to run, we will meet you there 2027. So you cannot come here to intimidate us. We want to tell you. Arenayo omukonyi bumuraiwe kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i nigagendere n'inchiri yaye yo kurige gusirwa seganga yaye yo kurige kirugo ky'oburayi bwense asobochore bonene bumwako gocha ime county ya Migori engaketari yo yasere osegendrete aserituko lya kabire. Matiang'i nigase enkwana yaye akwanire ayabwatikane n'oburemi meyense monase ogokyania osogokyana kwibirengo byerigesa ekikira chikwirera ogokyana kwendagira egatia barayi bare amonere asetare yo ngamona Jeremiah Kioni omubunge bwensemu ye bunge ya Kitutu Masaba Cliff Ombanagisairo mo Senator Richard Onyonka omubunge bwensemu ye bunge ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendi amo nabarayi bande abagendere komocha oburayi bwa Daktari William Samuel Ruto. A historic crisis in food shortages. Sababu tulikuwa na shida katika kilimo. Mambo ya mahindi. Ukiangalia Central Rift ambao wao ndio kama bread basket ya Kenya, crop failure ni kama 70 to 75%. Kwa hivyo, kwa yale magunia tuna consume Kenya hii 48 million kila mwaka. Mwaka huu huenda labda hatutafikisha 200 million. Tuko na deficit karibu ya 28 million ya magunia ya mahindi. And in a few days time, kwa sababu hatuna harvest, tutaanza kuhangaika hapa kutafuta chakula. Wakubwa wa nchi hii badala ya kuita watu State House kuwahonga, wakae chini wapange mpango vile tutalisha watu wetu when the crisis arrives. This government is focusing on irrelevant things, bribing people every day. Rais kazi yake ni kupeleka watu State House kuwahonga kuhusu uchaguzi. He is more interested in his survival than the life of the people of Kenya. Sasa kazi yake ni survival, apite kura ama aibe kura, aonge watu. Mheshimiwa Ruto, you are the president of the country. You have come to Trans Nzoia, Kitale, unakula mashamba ya ADC. Unakuja hapa Buitembe, unachukua shamba ya wananchi maskini hapa Kuria. Ukitembea kule Sotik, ukienda kule Kericho, mashamba ya chai, umebeba mashamba ya chai, unakula na hiyo. Wewe utosheki bwana. Harambe! Harambe! William Ruto, hatuwezi kuwa na orphans kwa sababu yako. Hatuwezi kuwa na widows kwa sababu yako. Tutakufukuza na sio tafadhali, ni lazima. Hii mashamba yote itarudi kwa mikono ya wananchi. Kama unataka shamba, enda ununue shamba pale pembeni ya shamba yako pale Sugoi. Shamba ya Wakuria, achia Wakuria. Shamba ya Wamasai, achia Wamasai. Wewe uliita wazee wa kijiji, ukawaita kule Nairobi, ukawapatia pesa. Uliita mashek, ukawaita kule Nairobi, umewapatia pesa. Umeita leo watchman Nairobi, umewapatia pesa. Lakini mimi nataka kukuambia hivi wewe William Ruto,
umeharibu uchumi wetu, umeharibu elimu, umeharibu afya. Pesa yetu unaiba, unapeleka State House kuhonga watu. Tunakuambia hivi, sisi haututishi. William Ruto aende asiende. Aranayo mosenete we county ya Nyamira Kongo Mugeni nigaganirie ugutugekerwa we serikali chichi county ase asingirire na goteba erine richiko ribwenerete kurendwa na kubwatiwa gukwane miye bunge ya senate ngaki chugo kwanira igoro ya committee ya county amono bwamati we serikali omosenete Kongo nigakwanira igoro ya serikali enene koiregatie mirimo yo muchimo na gusingirira gotebe bitambukiro bunebyo mbie ose mbirete obunereria bwa ase county ni government rote babuna wetera serikali chi county abananchi nigo bakonyora obokoreri bwe serikali yange na sebare okobao kubwasio ku nabo igo kwa magendero bwanchiriri bonde bwensi botayo. Mr. Speaker, I rise to fully support the report by the Committee on Devolution, but I'll go further, Mr. Speaker, and propose that this House should amend the motion to totally, Mr. Speaker, cancel that cooperation agreement between the national government and the county government of Nairobi. The Speaker, first, having listened to the chair, Senator Abbas, he has raised a number of constitutional issues, Mr. Speaker. And I'm convinced, Mr. Speaker, as a lawyer, that this cooperation agreement is not aligned with the constitutional text in our constitution on devolution. Mr. Speaker, you know that the most transformative aspect of our 2010 constitution was to have created the 47 devolved units. And we transferred services and resources to the 47 devolved units, Mr. Speaker. And what our people expect, Mr. Speaker, is that the chief executives, the people we call governors, will step in, Mr. Speaker, and provide services to our people. Mr. Speaker, when you're talking about roads, sanitation, provision of water, those are all devolved functions, Mr. Speaker. If you take those functions from Senator Sakaja, what will he sell to the people of Nairobi to win a second term? Because what you are telling us, Mr. Speaker, is that he has surrendered the most important functions to the national government, Mr. Speaker. And I'm shocked. Chumo rigere ya soko choren soko TV uruso womo gusi na boye kubwatia mo ya senchira yobwe keranu yense yemo ya boro butuko ya Afrika ya mocha asebono nigo tokorasi umiri chiduka na nyuma yo usimiri chiduka ningina nena yanda mange toskare ne TV yao. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurario kwa Jocelyn Nyamoita bwe bunge ye county ya Kisii. Ingaru mwana onyagusira Johannes Arika Nyariacha na nyagusira Tabitha Mongina Arika. No Mongino Ben Moindi Kebwaro kurwa Krida Limited Nairobi. Ngina Brian Kebwaro na Bevin Moindi Uchafakali Boys High School. Mukamu Murumbu Amenya Justus Kebwaro, Elizabeth Kerubo, Wamboka, Kemunto, Wilfred, James, Selina, Kalen, Judy, Alois, na nyagusira bakubwatia. Boruma, Onkeo, Getanda, Obabi, egati abande. Igali mukamu Murumbu abo Dennis, Thaddeus, Eric, Jack, Rose, Gladys, Maslin, Judy, Evelyn, Pamela, Mami, Biti, Divina, Makina, Ambuka, Josephine, Osoro, Janet na Nyanchira. No mwiwa bumu Principal Chora, Tongi, Elijah, Nyagaka, Nyagusiramura, Susan, Eunice, Rebecca, Angela, Faith, Blessing, Samson, Mary egati abande.
Musubati omwabo Hezron, Yobes, Nyagusira Patrick, Albert, Honorable Steve Arika MCA Benogwod, Melen, Evelyn, Nyagusira Jane, Gladys na Boigo Heleni. Abaisemoke Mezera, Nathan, Nyaundi, Joseph, Simeon, Moenga Meshak, Athanas na Nyagusira Bakubwatia, Nathan Barasa, Maranga, Oyugi, Joseph, Osora, Nyabongoye, Simeon na Magdalene. Abangi na moke Jennifer Maranga, Rebecca, Wambuka, Nyanduko, Miriam na Nyagusira Bakubwatia, Nyatuka, Gesare, Onchangwa na Magoma. Bamu Abarika Barasa, Peter, Nyagusira Sibia, Ruth, Sarah, Joyce, Peter Maranga, Jason, Jemima, Ratemo, Oyugi, Rose, Kemunto, Esther, Ugura, Alice, Richard, Nyamoita, Nancy, Kerongo, Yariacha, abakuru kwa Menya, abakuru kwa Wilfred, abakuru kwa Muranga, abakuru kwa Ngeo, abakuru kwa Getanda, abakuru kwa Kebwaro, abakuru kwa Babi, abakuru kwa Kemunto, abakuru kwa Kwambuka, abakuru kwa Mbuobi, abakuru kwa Moindi, Grace, Josephine, Anne, egatia abandi. Ngina moke Father Kaias Moindi, Father Douglas Nyangina, Nyagusira Murara, Susan, Eunice, Rebecca, Brian, Justus, Amos, Silva, Angela, Faith, Blessing, Lynette, Lillian, Onyando, Sophie, Patrick, Ian, egatia bandi. Umuberoye nigura rusi wenkendu ya KTRH Alamisi chitalikisano na machomutinyo yobu mwakoyo oyiga bwoko moenia noro nigura kolekana se skuru ya Liobara Primary semo yabo basi bosuboko ni gwa senka yaye igotoka nyama wa location nyama wa sub location ekenyero kyabo kimweli litukole juma chitalikisano ibiri chomutinyo yoyiga bwo mwakoyo Ensoko TV nigo twatumira ngora gochase amate abairi n'abasandi ba Nyagusira Jocelyn Nyamoita. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nsoko TV, Oboroso bw'umugusi.
Karibu nende umwanchumo rigereria eritwendere kwemanya mange ase obotikoboiga amaonchereryo ase oboremi bwemesi nigo agenderete konyora gosirwa magigayo monogerwe bunge nene Moses Masika Wetangula gokorege ya ikaro ne kiombe gya Kenya National Federation of Sugarcane Farmers kurwa chinsemo aimeyense abo bagokora oboremi bwemesi ase gikaro gyoko ese gikareki gya korekana ase amagache bunge nene Nairobi niga bagwatene ao baerere buna nerubi yago chamo erigokora chinkwana na kuigwana keria kiganiri gokorekana erigotoria esekte iyo ya mochirie ose ya mochiri gosoa engoroime na koyegorora erikoreta rigasarigi ya guchiase abaremi na boigo okwenyorera guchia asense ya Kenya. I didn't hear you mention what is also choking the revamped sugar mills is reckless importation of sugar. Yes. And you, if you are the apex body, you must spiral back to the farmer. If the mill is milling and selling, the farmer will be paid. Yes. If the mill is milling and piling sugar and not selling, even the 1 week payment routine will collapse. Yes. Because he has to mill, sell his sugar, pay the farmer, pay his workers, and meet his obligations. So as you speak about registering your body, gazetting your body, also speak loudly about protecting the industry. Yes. So that we do not have some rogue traders bringing, because the reforms that have been done in the sugar industry, in the next 1 year we should be sufficient in sugar needs. We should even export sugar. So on behalf of these farmers, we would rather be discussing over a cup of tea which you have money to buy. Yes. But we cannot discuss when you don't have money to buy. Yes. Let us protect jealously and guard the money from the Sugar Development Levy. Yes. That issue of Crops Amendment Bill, Honorable Speaker, I had spoken to you before. Yes. Please stop that bill. Let it not move to any destination until we are okay. Yes. We are okay the way we are. Yes. Let these farmers process the issue of SDL in the act as it is. Yes. So kindly my prayer to you, help us from your seat not to move that bill to any other level. Yes. Otherwise, I'm grateful. These members, we know each other. Support us, Honorable Speaker. Hii Sugar Act ambayo imekuja is one of the best we've ever had. Hatujawahi kuwa na Sugar Act kama hii ambayo to us, especially at farmers with disabilities, we want it implemented. Na ikikuwa implemented, it encourage all farmers equally, especially with the levies ambazo zinafaa ziende kwa farmers kusupport sugarcane production na infrastructure. Na pia the 5% ambayo inatakana ikuje empower the community about farming sugarcane na to empower even the youth. Chingaki okwebanga kogenderete bosi bochori obonene bwo mwaka ogocha muraiwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua nigairere bunensemo ekwamire serikali ayabwatike nuko bagachingo ngo gisiasa tikuri guchia kobao korendekere kiama nkibwate obosi bore gotenenia murwanere rwekirgo kede gionsi korende asekirgo kyoburaiwense goika babe no murwanere yoyomo eri guchikonyora obobwi ukwana kurwa munyoro nigo boigagendere komoche serikali ya Kenya kwanza ase ogokiana which passport imeyense asa kwanire goro yogotumeki wechibesa echichiganire gotumekwa ase ogochirosia. Na mimi nataka niseme hakuna zoning katika area hii na Kenya sisi hatuna zoning. Ile kitu hatutaki kupigania ni ya rais peke yake, tunataka tukubaliane. Kiti ya rais lazima tukubaliane. Tuzoe mtumo. Hii viti ingine ya governor, senator, women rep, MP, MCA, hakuna zoning. So wewe kuja, weka mtu hapa Nyeri, weka kila pahali. Lakini watu tayari wameamua chama yao. Wameamua hajaamua. Wameamua. Na wananchi ni watu werevu. Hii vyama ya hapa Mlimani ni karibu 30. Karibu 16 wamenitafuta usiku nasema tumesikia umesema utamuomba Justice Muturi atuite pamoja. Na wamefurahi sana. Sisi tunataka chama yote one term ya hapa Mlimani. Muturi atuite zote. Tutengeneze coalition ya hapa Mlimani ya vyama ya one term. Na kwa sababu tumetukanwa na Duale tunataka tukubali hiyo jina.
nataka tuite the Heina Coalition. Wangapi wana Heina Coalition? Sasa my brother JB, please convene all of us hapa Mlimani. Kwanza tutengeneze the Heina Coalition. Mafisi wote ya kukula Kasongo na kumutafuna na kumumeza. Kasongo akuliwa asikuliwe, atafuniwa asitafuniwe, amezwe asimezwe. Sasa watu ya immigration wamenitafuta, wameniambia Rigiji, ambia wa Kenya that pale immigration department kumeumana. For 4 months there is not a single passport book ya kupatia wa Kenya. Wa Kenya wanahangaika because there are no passport books, because there is no money to print them. Ile pesa nakuja kwa e-Citizen ndio ingine walichukua wakatumia walokalao. Ile ingine nakuja kwa e-Citizen, huyu Kipchumba Murkomen anakomboa mahelikopter every weekend kusunguka kwa Wakalenjin akitafuta kiti ya kingpin. Sasa shida ni kwamba passports hakuna. Pale immigration department imesimama. I want to ask the press to go there and see. There is nothing going on. There are no passport books. Zile zilikuweko chache zilipatiwa watu ya Sudan na watu ya Somalia. Wa Kenya, they have no access to passports. Abamenyi borgongorwa gusi niko baborigwe kwerikia asomuruberi bwo chenu manyekaire buna sha irikonyoro bokoreri obya chingaki chobobwenia kaukwana umurikyo monene bwa mangana yobwerani bwa mangana ne chinchira chekerero Steven Isaboke chingaki ayetare nyagitari ya Nyanchwa Adventist kubwatarana n'abanyagitari ba Mauga ba Mairura Foundation kura sensemo ya Texas nigo baikirania ritkolyo mweryo asukurwa obobweni bwabosa. Kizi county na Nyamira kweli mpiyamo na sana amugora rero erito chaga Nyanchwa Adventist Hospital korora kuzikoro tota igasi yalo gokoru n'abanyagitari bari uta America is a foundation Mairura Family Foundation abanyagitari barenge emerongi bere noyomo bachete abanyagitari bari ba Mauga mono n'ikinasi bari bako support egere baje gukonya abantu baitu gokorachi kubara abantu bosa batariho church na one siringi ono mwako wetatu bachire gawuzise ito kucha korra abantu baito negentegia chagete kere governor uyo usi honorable Simparati airete chikura mwaka 22 tukakwana nabara tukataya abantu baito abange bakuji piki abantu baito bakumia abange batakonya warese bakruali bagacha bakakwana tukakwana wakachaka koswago change 2023 ono mwaka wetatu bachire muno mwigwa mutendi bw'Nyagitari ateba CEO na abatenerete ewikeye gesa Jumatatu bakarara ramisi barra abarwairange 2500 screen korrose berwalete ange 400 bakolekana bobo bali baru 40 tuaita machi ward tuara bali ba akunye kuwena onye gutimoka bagokete sana nyakiga sia koliringi yabakonyiru abandi babiri myaka 13 abandi myaka 12 abandi myaka kaka baumire bakarana kamana kande kalenga kasinini ayete bone kijara kelinge yete uranyara uje gukina ubeta troma atanyara gutwara obare mu buri umuntu egente kenne to bate abantu baito faso wala mbiyamoneze foundation ezo yakwanya abantu baito zemyake aletire binte binge sana ambaibere tote abantu baito berikese sha kizi count bono iga sha abantu bere chesete 1425 just insini insea 1500 bere chesete kizi count mo abantu bere ngi milioni bere igo abantu mbaro bandi batere register mune toro ne wodi gali bali bere kresha yabakonyire sana because kerubi ligete antelas mo wakani jibe sinyi keru wakole ministers ndibaba taya ayi premium yao sidi ya ine kusemi ya 3 zemi ya 7 kejua kanore ime umuntu narwara na umugaka na umongi na umwana uko na gitari bagokoye kirige inteke ne dogote abantu baito monye kubwete mangana pandi abantu bakumena abantu nga shatiro koragasi shai gere universal healthcare ego konye abantu bonsi terlas muri kwegasi kuzoro mwalimu kuzoro mukarani kuzoro mugitari ngere kulike igere muntu abantu bonsi kije bwerike na ngimene kalukubate kibanda kerwa soire me bakatabire ngubene wakana mumisi metiyereke jo wakana pas akel durwale tegi to koy ikiri kira konya abantu baito egere to obido ngane michango
mangana bantu baumirenka monteyo kobakonya ekara mbabwete sha nengia ande sha nero yakonyira abantu abangi na tadre Kenya ngima ande nyakia bantu bakata bangi bakonyira sha abandi babo ni million paka wanande bali babwata na mabira amakon kabisa kwa na kana tu 1800 na kana tu ilo no manja nageni ko bali kini kiro turangia bantu it special bantu media spread the word that SHA is actually working and SHA is actually helping people who otherwise will be going to appeal for fundraising, michango, and some of them will not get treated at all. Where the challenges on ministers, I think there's an advice, you can appeal, to clarify what the numbers are in terms of your income, in terms of your lifestyle, and then that will also be adjusted so it reflects your social status. So abantu itumpia mono muroji gasmine enreta abanyekitari muna abachite ga abachito ko ba serikali yanjite ikabachi licenses aba America abachega ko baraba ikaruchi licenses egera onto kareto na mario ga bare tete ebinte bachitu gutumia ibiasa chari bionsi bibi kaba loud na kiare na farmers in poison sport egera biete ebinte bionsi bibi anya kante gure serikali na serikali tukubatera na bantu wa health na bantu wa county na instituency egera tokole gasi egera tokolera abantu baite emi egera tokubatera. And you know, society is split. The hospital is actually a church-owned hospital. The church is playing the spiritual part. The hospital is also intervening in healing. The government is intervening through the county hospital or national hospital. And government is actually intervening in terms of SHA coverage and also ensuring that the proper facilitation is done for our people to get health care. Biamono, Omo DCC we sub county ya Burabu Michael Kioni nigo ritikolia rero araege ikaro nebyombe arakabere bya boda boda ebyo byabere bikorolekana gutwara obututukano igoro yoborayi nabo igo emerobere yabo ase sub county yo nigo nonye nabo ebyombe bibere byatwara gutaigwana igoro yokwigurwa we CBO ye sub county yo ase baganeriwe kubwatia machiko ari abekire nabo igo kwenekeriwa okubwatarana nabo bisabo borendi erikwenekyo mochoko ase sector. Kwa majina naitwa Michael Kenya Kioni, Deputy County Commissioner Borabu. Ambapo leo tulikuwa na issue ya dispute na tunatarajia ya kwamba the bodaboda CBO wataweza kuandika hiyo barua waombe tuwapee ofisi. Pia tumeweza kuongea nao ya kwamba waweze kukaa kwa njia ya amani, kwa sababu whether the association ama the CBO so long as ziko duly registered chini ya sheria ya Kenya, hakuna yenye tutasema ya kwamba ina operate kinyume ya sheria. So long as anything imeregistriwa chini ya sheria ya Kenya, wako na haki ya kukua na wako na haki ya kufanya operations zao as guided under the articles of the law. Lakini tumewacaution kwa sababu we know there may be push and pull wakati wa recruitment of members, both kuhakikisha nidhamu imedumu katika hiyo sekta ili wasipitane na maofisa wa sheria. Tuare kabisa na chairo nero tigara kobe chamani ya Burabu sub county enkima colleagues abantu ngamba amba appointed tiku mbalia mbatagere ko to ko bisienda yonsi ase Burabu ase sector yaito ya boda boda ikongwa kirande chairman ito manane Mr. Rindo karibu sana asoko toreto molembo lengo muchando osokore kabisa mangana ayo ababuya sembeo mbia mono ase sector ito ya Burabu boda boda ntobugate egrupu oronto igorete account chibesa njera to kosororo je nkosabatura baraibande bonse bakobolio borai banyare kokonya ase boda boda na leaders and owners batokonye batusire sector ito ya boda boda egendere mutu ine kitugosaba abaraya obaito mbia mona abararia amaria tambe na diorindo mochema ni mochole bwe county ite ya Nyamira
agwa sabantu baito be sector to bachogete buya because kere sub county una toleiga nebugate association eyore being registered ebugate chi account na endo tu atabeta bomone chinguru ko bona se itimini singa abara ibons bingona ko bari request to denga chinga kibago cha korangerikwa monso buni advice yaito jenwa yatebanga neta ko support e sector mono na beta kirenga abara ibande bonsi pineno kama konyora lirube na inue to support igona botako tebanga rango chiko na gweta round nga ngobora imboburuka ini buna mono sector yani ga aseburabu ntwa majeti kuigwa akambe ogete akutwa jago gosibinga sector yechogete buya agwa somo chemani ale chairo mugire ikono ne serikali ekero yarigereria nabo yanyoranga ansiasa ikine chiguni chia sore kono kobange bintu byabo na inde chiguni nchia kanu igase sector nebwa tamachikae na inde narotoka endera to kubwati iko tika to bwatera ne bune sector na inde kero mundu tigejoke kero mundu na materi chiko una wona gana wonta gete sector ye ekina asinginjonga twatebiri kera member ejoini ase association buna tolega at least ne bamba konyi bonde buna bono chigwali fa chikende teka ngabono mundo nyorobo kongwase chigwali fa chitwa chaka usiji association itoka endrete because association ni wata ke gwali fa ime ko joinetie oise konyorobo komu na bako being supported iko kero mundo na bongo mo advicinga tika joini egwali fa use association abu asakoleteki asale na obokonyi bora koleki boratoke ase oyega bokobaenia baria bane basiria magima gwetera gukune koneriro baimeye kenyoro kienchiche wadi ya Kiabanyaru ensemu ye bunge ya Burabwe county ya Nyamira ni gwikiranirwa asegeti geskuru yoboroso ya Isincha ase omoyego yo abrai ao nigo besoke na gusira chinkecho abwasa batebere nigo bagochia ko babwatesia ase chisemi nonyanigo abrai bande nigo banyora libaga na koralia omorembe nabo egokwanira egose gwakira ekoko eganga ya Daktari Fred Matiang'i yokorigia ekergo Burai bwense bakorwa amagomba babene kuchase chinga chire basiria bamwabo niga barayabo baikirana segeti ekyo balire chira cyo gusira chinkecho oyo no MC kure wodi ya Itibo Lameki Onyancha asaba bane bakwete naro yomo oponerete obeire kerema takunya kora kindi gavana no muchumbosera kimogokonya ababandi peni mumanyo ikira na incho yuo tigarete onyarete ko bamoyo ngo mutumirande 10,000 erindanyare achanyare kugura kende aranyare kuragira kagosira engwana yayo muskela Mekyonyancha nigo muskedio kimasira kuri ward ya township nere aene kirikoreresia enka yoli authority we kuraso mubasokano yo na gotigerwa chingoma chintindi uyore moyo tigara bono beire kerema kamorikane gatigire kogonga ari diko ta komwera dinero bana kuchibaziko mwabo oso uyore moyo bono tigara nechi familia chichinde inye dero toko ni ababa kire family ngonye tigara chiribu isato so am living in 12,000 nonye nabo omugafana we county Nyamira omuske Amos Nyaribo nigo nere arokiria marigaya gochase chinkecho abwase alireira yo gochako babwatesia enkwana boigo nero mochumbe we bunge ya Burabu muske Patrick Osero atebire narwe egetoro kiaya gochia sabana balia bagosoma kura chinkecho barabara secondary azekiro mochina bogoro mwana yomo mokori school omwana nara ogurukunga bini mugeira ungundi igare nziche secondary omwana nara ogurukunga divina ke muma ungundi nere nzicha Valentine Maria Nyaega Endiba Thomas Nyaribo Gesego Makairo Aileen Mora Gesego Kisi University Stephen Nyaribo Kinanga Rongo University Nomoerio Samuel Nyaribo Nyairo Uridio Oga abana buna batorentaga tobakonye tobasire tobasabere mbaje kukunya tingoro munabaita bagakorire oyo koliga baseneta we county Nyamira mochenwa ni era ireri baga na kubolia abantu banekie bachorire abarayi barabakonye ekinango kwana omwako bochangu bakatore chikura inumo manye tabarayi moja kwa chikura ego bono kindly tikatochora abarayi bamanye tegasi yabo
Komenta nayu oyokorigio bokapana bwe kaunti Nyamira Diu Kiombagi nigo aboriri abantu basire Daktari Fred Matiang'i ase obochoria banene bore mutwe abwasa atebire Rigathi Gachagua nabwenete gusika omogusi. Rigiji, you must respect Fred Okengo Matiang'i. So you cannot come here to intimidate us. We want to tell you, if you want to give us respect, we'll give you respect. If you will disrespect us, we'll also disrespect you. So you must respect the Omogusi community, also our son, Fred Okengo Matiang'i. Asenkwana yae Commissioner Ben Momanyi nigera segetire baria bari kurasoba mu buri bukurwania serikali batige kurwana nario baraikiranie kirenga kiri mutwe. Kwa hivyo as united opposition tumeambia hawa chama wote waende wajifungie mahali walete candidate. Tukianza hii tutusiane hapa, tutusiane pale, hakuna mahali tutafika. Tunajua and we believe in the united opposition. Iyo peke yake ndio itatuma Kasongo nyumbani. Omwana siasa Murara Kibaso nigera atebire ukorera kwae chinka chiria chire na magombo chiakanwe ne serikali asomo basokano yo banyora. We expect, yani tunatarajia, yani ndobwato koganyo konene, that these families basirira bantu babo, they will be compensated. They must be compensated. They will be compensated. These people must be compensated for the loss of life yenye ilifanyika kwa project ya serikali. Vincent Monda, Ensoko TV. Biamano omosa keto Vincent Monda aso kwargania roboti urukurwa sensemo ye bunge ya Bururi County ya Nyamira na gwikiragabo na tuwikira omwere obwama ya asenchira yo gwikirano yenseyemo ya borobotko ya Afrika ya mocha kurede chinse isato ningirane na yande amange gendera kubwatia omuruberi okubwatwika chinga kiecho Eliane Ishmael Mogere na boigo yoro gokonya kurase ensemo yo kurwa ebimanyerero guchia sibari bamenyete guseba tari konyara kuigwa Eliaye Salome Kerubo. Eye Ensoko TV, Oboroso Bumugusi. Ine